Sistem pertahanan udara Rusia mendeteksi dan berhasil menghancurkan sebuah kendaraan udara tak berawak atau UAV asing yang melintas di wilayah Voronezh pada Kamis 4 Mei 2023. Gubernur wilayah Voronezh, Alexander Gusev, melaporkan hal serupa di saluran telegramnya. Rekaman yang beredar menunjukkan asap membumbung di langit. Setelah laporan tentang drone yang jatuh, warga di wilayah tersebut segera memposting video di jejaring sosial dengan dugaan pekerjaan pertahanan udara. Pihak berwenang Rusia segera memperingatkan bahwa foto dan informasi yang disebar tentang tindakan militer Rusia serta fasilitas mereka mungkin berada di tangan musuh. Pemerintah setempat menegaskan bahwa situasi di daerah tetap terkendali sepenuhnya. Я посмотрел, действительно все стабильно и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно. Пожалуйста, о чем вы хотели бы сказать? Стабильная и управляемая. У вас, я посмотрел, действительно все стабильно и показатели хорошие. Сельское хозяйство растет темпами большими, чем в России. Инвестиционная привлекательность региона сохраняется. Но есть и проблемные вопросы, конечно. Пожалуйста, о чем вы хотели сказать? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.